Habo page ke jingle kai English Premier League kamane jat kala un penrem ya Man City yang bawa Bruno Fernandes bat Marcus Rashford. Habo page ni ke jingle kai dari ke City ke belah tam shikmat ha kala ke baar yang bawa Jack Grealish hakimnet ke ban Liverpool. Henry Bruno Fernandes ulpen page ke gol hakimnet ban yang opera. Tahaden kapto kan ni minit shua ban wai ke jingle kai Marcus Rashford ulat heb ke gol ke jingjau. Hakimnet ke bapra puar ban rem ya Man City haliyeng ban banyak koriki lai poin bapura nakan ke jingi kon. Kuman supen kan mau agak jingi lekai baladep Man City ke lapan rem ya Man jat adon riu lalai gol. Raymond tapat Man jat ke laban putla ya Man City daar lewi gol. Lengbakan ke jingjob Man jat ke lapli kelap banyak ni kum kala do hak English Premier League. Dan kemudian tang poinnya ke Man City ke beban akhir dan ke baar. Habo page ke Manchester United habo ke jingalam Erik ten Hag kumuko hadin ke jing syarem ke Manchester City hado riu lalai ko kamat tang ke waikan namrem kata dai tang ke jing syarem ke Aston Villa ke jingalakai ke English Premier League lai tang ke jingalakai parlok dan ki artli ki tim La Liga dan ke Cardiff bat ke Real Betis kadba ke jingalakai FIFA World Cup kadang yash kaman. Henry hadin bakaman jar kelawan pai nak FIFA World Cup kin nyau tu ligi jingalakai ke jingai inti hak English Premier League kalem da syarem hak EFL Cup kumjo ha ka fa Cup. Kaman jar kelayai inti dan hadon nyau tu ligi jingalakai kalem da syarem na do bawan pai ka FIFA World Cup. Kumjo ro hak ni kin nyau tu ligi jingalakai Marcus Rashford uyok ban tep gol barok ke jingalakai. La pelong iu ban yo tep adok rakol ke English Premier League sau gol ha ke EFL Cup bat sau gol ha ke fa Cup. Kumban chupen kan mau like gol ro utep ha ke FIFA World Cup nak benta ke Rianlan. La banong nado ba Cristiano Ronaldo ulami nak ne klub. Marcus Rashford ulas dang ban pau ha ke Man United. Terperlok tang gini ingin si kendo pada hak baik video kublai shibona.